Yo, Adolfo Moshe, hi, SekyereEastTv, fie semukwa. Anopai ana yenya antie se yayi Pragya for no e dey free lorry station say Edwomo ya relocate womo na etwase SekyereEastTV ya bewe say the current situation no say the hanomo esifa etie anka ne hafo hana na Pragya for no eye adwuma but ene ana assembly no enya entie edi tu dwa say ma Pragya bia enyina hanomo enye adwuma biem enti ya move omu nyina Edwomo akọ Kumawu Rural Bank enche honomo eti na twase SekyereEastTV yema muhu said yakatem say 24/7 the better from the mama swante ye bisa say this assembly bra na omo hye no omo behwe se mra na ye adwuma ana omo do ma no ene kan ye say omo ma Pragya bia enyina janshi ha biem da ha say no aye too crowded ha say no aye too congested ye ti omo ma o Pragya bia enyina ha biem no ye behwe ye no kura wa SekyereEastTV no odo comment ba na wa like wa wo situation ni bi empanifo announcement yebo say omu yi Pragya fo ni nyina free sa janshi ha say anya ade ombe moma ye adwuma wa hanu biem enam saka ba eduru ebra bi na saka efri kumase ba efri Kumawu ba na ha say no akere so etu omu yi omu nyina de afri ho no mo nanso ebira beduru ha say no wankasa betimi ahu de ekoso e wa ha say enu ne ebuza say nti assembly no do ma no ene kan ye anomo hyara ye so mbedi akire na omo we se emra no ebe ye adwuma na enu ti ana SekyereEastTV ene yaba begira say ya na ya rest still ano which was a problem omo ye so omo solve no the problem has not been solved traffic ne kwaswa jam e wa ha say ya unu se ekwan eni abiem say Pragya for na san sase san ejirejina emiamia hodo na wa say ni nyina no enti ye busa say san mra na ene omo ka say assembly ni ka say otu ho anamon na Pragya bia nyina asama Kumawu Junction no so wonom no ebe ye adwuma na say enya adwuma omu enya ntie say omu yi omu nyina do makọ Kumawu wonom enomo ba bia Rural Bank ne wono enu omu yi omu nyina do makọ enti question no osu betimi do comment aba up to now oba you still see them say omo pack ba bia ye kan say omo nya adwuma no assembly na sema obo kan say ne ombe sha ase no mayi omu nyina afiri wonom no me nya sure say aye adwuma enti ebusa say samra bi wonom na se mpanifo ka so mo ba ya eye suro enu omu suro enkrofo bi anana Pragya no mpanifo bi de wom enti no omu ntimi nka omo asem na na eba saade ana enema bi ekoso e wo mansim na entwa yie esim say obia ni wonom opese ode mra eye adwuma asem bia mpanifo beka bia no obia ni opese wodi so because obehwe Pragya fo esi yi omo afiri ase no omo da so e wo hanom a omo ye adwuma ene anopa yi edom no da so agu ase enu ti ena ma SekyereEastTV yetu anamon ede ba ye nyantie se assembly members no atena ase aye hyehyeye bi se be ya hanom betimi ada wonom no mayi Pragya ni nyina de afiri hanom ba wo hwe encha se aye janshi a edisa ne de Kumawu wonom hanom na still na no omaba be pake Pragya no hanom nti yesre se assembly members no de mra bi aye adwuma sa anya omaya se samra na omse ye ne ebetimi aye adwuma because ebi ntimi mfiri a na bi ngusua enyina ha sei entimi nim task force omte ye a omde enforce sa emra no unim se bibini de se wuti se emra bi na wa mamra na anya adwuma wan kasa enforce mra na entimi anya adwuma etu hwa Pragya no egusua ewo emya bia sei enti ye hwe eti ye said ye ekono ewo empatamu ase ye ko akwa hwe ba bia omo ka se omo relocate omo no se omo ko ya na so omo ankwa etu hwa ba bia yesi Pragya ni nyina no eho mo ana se Pragya no gusu a ejina ye adwuma eti empanifo a mo ko hye mra mo ko tra assembly ko hye mra no mra na mo hye ye no na mo yiri mu se ma Pragya bia nyina Kumawu Junction wono mra na anya adwuma o omo da so gina ntu be hwe traffic CSA because ebia park other side ana cars ni gusu ba eti enim omo implement
Sa emrano most of the tricycle is being owned by the leaders, so they can't do anything. Okay, me that say, Yimano Alta, Teria also comment out the abano. Anna Kwabana Ajamos, good job, bro. It will show us the current situation to her. Se si abunu ka say traffic bia abodom pem e wa say say ka nko ka ma nti uhwe situation na say uhwe situation na hwe say de ho no mo aye they say see traffic abeda ha say nya traffic to hwe ka ntimi nko ka ntimi ma ana ka siri nyina jejira ho no mo de e koso e wa say ya che say ahomete ye pa traffic ana mu ni sa no traffic mu ni sa no enti kwase ebusa no say enu ti empani form say sa mra yi omo henfa wo share video na no like page na do comment aba enti omo share mra yi say omu move Pragya for do ma free ano edian ana asie wo hwa say say traffic ana asansi anya traffic to akura enti say MTTD for say ekwa ben na assembly no fast so omo hye samra no no mayi omo do omo afria say menya so say emra no aya adwuma eti ye be sere yenim sade eniema atie e wo mansirimu asai assembly ba na say wantu anamon ama task force anya adwuma omo ntie enra dai ana ye announcement ema obi anya nto say yeyi Pragya ni nyina free junction asai enso over dan say Pragya du gusu hanuma eye adwuma yankwa baabi omo so omo yi omo akono so omo ho no ana se omo ni ho no yakoba ya sabe ebebe yachi na ya ba behwe etuye the current situation assembly no nsama omo ka ye no usu betimi do comment aba assembly no mo amaba so foforo no for the sake of mo amaba so foforo ni ntino the o nyina ne say eye district assembly asabrei DC eye onmonyamfo asadi ya eda no any presiding and ataduru any assembly members one patemwa ekohia koye meeting say omu yi Pragya for na free Asama Junction ha say ana enra obey announcement say sa Pragya for nyina move free na omo nko eye Kutia main street ni mo no na omo enkoye adwuma e wo ho no enti announcement no ekoye ne na ye expect say ene free ekoyi komu nyina be move akọ no no makoye adwuma ho no nanso ansam omukan no anya adwuma enti obabehwa say ya sabira me no kasai Pragya no eda so wa no ma eye adwuma ama sabre traffic no egusua no so e wa say enti SekyereEast district assembly no no na ye busa say ensam a omo eka ye no mo wese say ansam no eye adwuma na sabia we na omo so omo yi omo nyina do ma free one mo Daniel also free fake leadership Daniel Anna Yimano Alta said, my question is, do we have leaders in the town? Yes, we have leaders in the town. But who is implementing the policies? Yankore, baby, Omoka say, Omuyi Pragya for no, Edwama Kore, say Pragya ni bi, Ejina ho, ana, ebi, Enina ho no more, SekyereEastTv, if you end some kwa, unlike it, page and like it. Now, what follow page, you know, Eddie Amaye. Eti, Yakore Biana, Omoka say, Omodu Omo Air Korum. Ye kohe so omo ho no mo a omo ye adwuma ana omo nya adwuma e ho no mo a etu hwa se so hwa traffic ana asile se ka na ebi nko ebi ma enti dis assembly ne ye besere ya papa onmonyamfo asadi ya emra na wo hye ne emra papa pa ba besere ma task force emram na omra because see ya traffic asia junction so hwe Pragya fonda so jira ho no mo enti yenim yenko na yankwa baabi a omo se omo de Pragya for na kwakwa giregyina no yankwa so omo ho no mo eye adwuma enti se Pragya for no eda so egina janse ho no mo de a ni anhu se ene ensam a empanifo no kan ye no enya ade a ebetimi aye adwuma enti ye kobia ye se ye relocate to omo no ye SekyereEastTv fie nsam nko ha ye Pragya for no omo ye relocate to omo no ye kwakọ ye se bia na omo ka so omo do omo eba no se omo ha se ya bia no enie ha na yam so omo do omo ba no ye kwakọ hwe ba ku kura ni wono mo esi ha etu hwa sa main road we mu ha sei unse kwana da no mo ekotire ho no mo no sa kwa we da ho no mo ekotire ho no mo no ena omu yi wo mo a omo de ba se ko mejira no mu road
ɛne saa bia wei ha sei na mpanifo yɛ nhyɛ sɛ anka Pragya for the mra emegyina no momra ma yɛ adwuma na anka junction no so wɔ na hotɔ emra hɔ no mo kakra so ba asi Pragya ba kokora ensi asei eti anu ne ebusa sɛ district assembly no yɛsrɛ mo emra mo hyɛ ya mo bɛsɛ mo boa ema station hɔ no mo etimi edwo no enya ade a sabre ɛyɛ adwuma nti yɛsrɛ mo sɛ mo task force bi a ombedi sa adwuma na omuntu ho ana mo because obɛhwɛ bia sɛ ya Pragya ba kokora nsi ba bi a mo yɛsɛ mo wuyi o ma ba no omu nyina sa agu lorry station ma omo yɛ adwuma Nicholas Obinim Pragya too bad Nicholas Brofo dey maintain Pragya too bad no ana a champion unique or say I am Malam boss from Askori Zongo. Our leadership should construct a special junction for the Pragya riders. Okay, also comment no na eno so no ebra mo mpadifo da ma no menye sure se mo ne mpadifo akohia e bi sa ato o manim na ba bi o mo yidi ama mu yi un se ha na ye ka se nka o momra na o momra eme pack ase na nka o monya adwuma enso ene ye ba ye no Pragya ba kokora eni ase ha o mo nyina da so egu janse wono mo a o mo eye adwuma enu nti ye kɔ na makohu se de ekɔ enti ye besere mpanifo SekyereEastTv fie nsam nko ano pa ye hwe yanka se ye kurom ene ye district mu ye Asante Effiduase na score ne mpatamu the current state said ye won musifati e bra ya hye se ye yi Pragya nyina de free Kumawu Junction na wa ti ba ye free no mahu se ye kɔ ye no Pragya bi ani wono mu a ye adwuma ewo hɔ no mu ba Pragya nyina da so gu ba bi egu no hɔ no mu na sabre ya dura ye kɔ empanifo bi wa yesi yi Pragya for na free dance ho e de omo akọ eye Kumawu Rural Bank ncha na omo da so guo eye adwuma traffic esi odi asem na wo ka sa decision we yo it is what evada mo sia no pai Pragya for no de adwuma na da ho na nya adwuma ketwa esi shawo so do omo ba street mu a adwuma e wo ho no high junction. It is a nipa no chesi mu kura na eno so ye problem che cash akese free Kumawu ba omo makolodo anwea omo makolodo a ti che me ko amadwen dia ye peba foforo ma omo a eno mo mbebo a fi se olodu kura no chesi mu a ha na ye problem pa ti me so me dia kakra me so ka no you abrantie bi so say Pragya for said you can you ma free dance on e do ma ko Kumawu Rural Bank ntam ho no Kutia ho no dia na so ka okay the kakra no work can say na me abema na nti we say sa junction mi no asama junction ni Kumawu Junction e busy nti me su say anka sa roads no a omo yi no mantam omo hwe kwan a omo befa so a sa roads no a bia omo be di be ma Pragya for no a ana say na na yema kwan no a ekọ na yema ho na ekọ so kosi ezungu ho and from fast road no ema Pragya for and olodu ya no afọ no abetiasi ezungu ko mo no okọ if sa junction no so e busy and ya car enim ni ade faso nti wo tiasi mu a ehu if se da bia kware ye wa ha no je no omokoda Kumawu Ford so ba bia omo so gina o bridge no so load no awodo so nye awoso da bia no eniema traffic block wo nti say ye ka Pragya for so a ne ye ka Ford so asem Ford so omo kasa nchiro omo so na omo so mpa ba bi papa ma Ford so nyina na omo sinipa me so me kakra me so me kaka wo na eye Kumawu Rural Bank nche wona tokro mom de mom na nya ha e ho de ye officer ade ba kono so e ho no Effiduase one parking here amount for so ta park omo car e wo sa e ho no nti wo sa omo so hwe say ba bia obu ha oba obetima parking car obesi form akwakodi ni dwuma no eno so say no so ye sa hwe police for so timi hwe se bia ha de wo pese kodi dwuma o pe ba bia obetima mo parking no wasi aba krom abedi dwa na wako if say parking enia sanya mani nyina no e ha dwene e wa ha dwene wa ana de sia na se kwa enso tuto ni ade ba bia omu yi ye no e ma ye problem new street no mi ye no gota bia ni ade ni wo o dan atete eno ni ade won ene ha ye
nti yɛsrɛ yɛn mpanimfoɔ no ɔmo bɛhwɛ na nneɛma a bi sɛ kurom ayɛ busy town nti yɛyɛ adeɛ a yɛnya adeɛ a ɛbɛboa yɛn nyinaa wɔ Effiduase asɔre constituency a ɛnyɛ sɛ ebi a yɛ customer ama na tie obi anasɛ yɛyɛ adeɛ ama na tie obi yɛn no yɛkuro no yɛ pani yɛ ebi sɛ wode kaa kora me drive na de kaa ba kora na mitimi fa kurom yɛsi junction ɔda biara traffic Asama junction ɛne ayi Kumawu Junction Ahemfie Junction so ati ase wotumi fa kaa emfiri ɔma gye sɛ da biara wonam fikyire wopɛ sɛ ɔtɔ adeɛ wɔ kurom koraa na ɛden sɛ wobɛnya baabi apake wo kaa na ɔba bɛtɔ adeɛ anaasɛ obi si koraa wofiri kaa mu na ɔkɔ akɔtɔ adeɛ wonya baabi mpake nti yɛsrɛ sɛ saa fɔɔdofoɔ no ne pragyafoɔ no yɛnka hyɛ pragyafoɔ nko fɔɔdofoɔ no so ka ho taxi drivers for so lodu ɛkwan no dwabe Kumawufoɔ so Kumawufoɔ mo tra kwan no yes dwabefoɔ so lodu ɛkwan no saa Ahemfie Junction dwabefoɔ lodu wɔ Kumasi station dwabefoɔ park lodu wɔ cement car bar ne ade a ehu nti saa nneɛma no nyinaa no wɔse ɛhwɛ na kuro no mu da hɔ efisɛ mpanimfoɔ koraa bi ba abɛsra kɔ Kumawu ne ade a na traffic ablɔko so de aseɛ saa nneɛma no nyinaa ha yɛ nti yɛsrɛ polisifoɔ ne yɛn mpanimfoɔ sɛ ɔmo nto saa nneɛma no nyinaa anamɔ ɛma yɛn okay but who say yaw Ajapo Hamad was the Ohima road will not help because of careless driving of some of them can result in accidents of the school children. The Presbyterian school, okay. The also can say Ohima kwan so amoanam say the Pragya no echi omukano wan we ya na school for nkwala no ebi akobo wo mo now so obibi a obese oka aduro owura Asante na so obibi obese oka di twato yo reverend me so ade wa kwa no be twato no say de bi nua di kaka ya no Effiduase ase no ha na nye kroketwa e na ha so ye center so odu dwabe obedu na police ni bia ni ho enso so emre ni timi nyina kwa ho so wo fa nipa okay Uba Effiduase at the same obedu ha say a obedu baabi no ka bo so pe na obi gina the same thing Kumawu obedu na police ni nyina ho enso won timi nyina kwa ho etide tina wo say abasa tie be kire ya district chief adakati wa yewura o say dia on fa ne nice form no instruct police for the previous years back o nyina no na police ba duty wo kwa ho a say but me say police ba duty a kwa no ho beda ho eti for the meantime ayenya traffic ayenya yi ne dia ya be sere say omma police for no mpie MT2 for can pay me a omunya djuma bia eti omu mpie mra abonten MT2 for no omu mpie mra abonten no mo gina junction wo say de mra bi no omo ye no no mo direct traffic no na ekuro yi mfa no and mfa no to mafafra they say ani mkwase kra ka udu ba bia yesimukuro na traffic Pragya for agya fai Pragya no so wo mo say ba eboa de na so they say no ya abro so ejia be sere mpanifo say omo form na nsi form na de wo so obi aye ebe makwan ni mu ada ho no ekwan ni mu na ho na Effiduase emfa no ho na emfa no to mafafra obi busa say na anenti da ukodwame a ni nyina ye nkura hodo enso Pragya ntimi nya adwuma na ho mra ye adwuma na so beduru ade a Pragya no guso ye adwuma no obi bi ka fa ho ana dwabin de no this time ukodwame a ma hyase ye adwuma ho but mra ye adwuma dwabin fo ahyase but mra ye adwuma eti de sere dem di kaka ye no yampe ba bi a na san ya street wa ha yam complete street gabe yetua 150 Ghana cedis yeti Pragya okay e fine here 150 Ghana cedis some dey never take okay e talent na emra ni nya adwuma ho uzu say chase yeti task force bi a on be ye adwuma wa janse ho anama task force dey menua former this year wa back we what TV district assembly enya da bia na common fan eba ana ya ha say so me kakra me no so say IDF no so nko etikoba che o makatu abeden lipa no so ya adwuma na che ntua ne ka de obaya na say ne ono so magina kwa ho agi diska mo bia lodu we say former DCT the same thing na e kwot wo kwa na omo mu joni bi diska e ja omo mu jira ho lodu saka obasa chi obi no na obi so aba say me nua no aya me Pragya no me ka former DCT TV sa ye nua ba ko ya che ne taxi I prefer problem by one ma me so your party ba and ya che the taxi or be kan wa tia se it is ade ono so buafu e ma ne prefer problem by etimi hu say ehimfo so mra mu ya na nanom ne ya so ha say no you say politician do ba bi na so omo ya de a omunum suro vote omunum say wakaka asem ne bebre ya to aba eti no so ha omo eti say ehimfo omo so ha omo so form na nsi form
no mo so any or they say that second issue no mo take decision na police for no me dey problem na police no omumra duty or junction omumra neutral no omumra duty omumra neutral omumra duty ebi ba or the Tantama Kumawu Junction na bi kwa Sama Junction me nim say sapanimu be twam no mo ba duty akwa no nyina ya proper this sapanimu be twam ansa na o ma ba duty panimu ko ya no mo ko me kwa ho a me wo yi wo so ma ba na o ma be pake no mo kesa ena panimu ba na ba na hwan dabi ko no discipline wo dia ba ko ya pa so ne say omo ya sa nyina so sebe omo free ha o omo tika free ba bi na eba ana ba ya sa omo jeje kwa ho no Kumawu cash e tisi kwa Kumawu for e cash omo mo na free ha dwabe for de efa enti kuroma na nka sana kura de metuma ka say omo sha da nyina kwa ho cha eso awo no eso omo ba ba gyina ha no omo du omo kuromu a police nyina ho eso omo ni se ebe chi omo no omo twam omo gyina yie enti ebe sere epanifo form na nsi form DC or ha it's on SekyereEast president. One president or the district on the form. Now on to an more no share that sec. Na police form let due to dancing in me. Na because you said na meba ya duma e traffic light. I will have say na chrono atima fan one fan to my friend. Then the way cars na Pragya for na year okwan no han there. Are who bebre. Say nyame amoa na dako. Timba be fish Kumawu ebesen ebefo ebeba boy na tesan a asan ebesi wo ha sei enya se papa ya to so nya sa na ehwe enti yesre okay say no kan ma mirror situation bi a asi ka kesi o yan ka ba nyame nko a enka pim Pragya bi e de na to nchai who say tipa track kesi we yi enka the accident kura ba yanko na me ni kalato me bi adi ka se na na yi ma kwa no a school for na so ni ade no me ma me afimu na nsen ya Pragya the ball ma Pragya the ball no you put down where ya wa free amba na free Jesus what you say enti Pragya for the ka say ka o mo sama ye twade a etima ebetima bo aguro sasa ma kwa so presby ayi Roman ho assembly ayi SD ho adwumafo nyina ho na omonam bon enti e hwe ba bia road no be fa e be ma ekroma den emuate anu na nyan bon anu na nyan ti se be ye bumping krawo sa wo hima kwa no so ani asama kwa no so kwa na memepe if se ye fie ni mu no wutwa okra na ehu Pragya ni akum ye dise a o chef dim se sia oh bon enti ye nya dia e betima bo ye nyina no e ma Effiduase no se de eniam asi ko no daman kwa na ma yifie ni mu no una mo kwa na usuro Pragya for dimrika fi ni ade na wo say dia di ti no mutimi control me no nwa wo di sa police for no so ntimi nchen kwala no enka sa wo sa Effiduase omo plan Pragya no enkwala no ka Pragya no empanifo no Pragya wo enti omo hu sa omo kwaka o masam so me age ni wo form to ni bia 12 years 14 years 80 ebu okwa 80 onu so dia say no ka Pragya o just school no ka Pragya Effiduase nam say omo si sesi no so na omo to top Pragya na ma ekromo ayem mo e di entra wo say ban ba sa akola ketu akora no na wo mistake na akoka na wo drive a no afoko omu panimu and I'm the number DC so often the Nancy form and the only post for the color if it's a former DC I'm more chat to no send the Pragya and so I know what 21 or 4 to 15 so I say it is also quite I'm out for the cast I say also the woman at it me pam it won't be no say dia bia nim na ye nyina no ye fa sundie e fa ntra kroma na ayi obi the comment about say police for nyina obi and so manya bibi ntia bi sa say Pragya na police for no nya himfu ni bi obi say so mo obi a anu so ntira bia o mo so ntimi nka sa ho asem no it is a bia de pa so ka no owo evidence se bia wo hu se bia say na police ni bi wo obi wo me kwa obi be catch me say adwuma ye wom ye do assembly for bi e wo Pragya e wo omo be hema mra ye adwuma no omo bi wo Pragya am part so ada ya first strike na ebi de omo de e ye adwuma so they say mami musa ese ye ni pade kana yampa enti be de na sa ye ko for na mo mbra kwa ho e be kwa mo Pragya for omo betima ye
omuntimi so that's here omuntimi if you say your poor duma kwara about 5 for na dia ko he wada omo paki wa assembly eti ka ho dia na nka omo paki o district assembly bro ma pon e pedifo ni bidie o yes tomo ka for ni bidie o enti so mo ba kwa na bo so omo pa mo kwa na omuntimi sorry as here enti sani e ma no nya e koso ai haya e good de no ani mo ase e kroma for ni ma ho na o ma ba no omo na haya because any nyanti esa almost omo nyina danse wonya adwuma na enso na ekwe omo da so guo no mo ye me da ka me betimi aka president for omo nchi wo mo ya Pragya for nyina agu a ani e behuru omo Pragya wo ye nchi wo mo u do ba chena mpam no chenu kwasuo ye nchi Pragya wo kro mo nyina no na honest for ne mla ni mo no omo trase na mo chesha mla so bisa wo ka che do be no no fa ho eti akiri nyina kogu a honest for no ebeba eti na ba mo say radio yan ti wo mu nyina we ko gugu ni ahwe okay amu Emmanuel Samu Emmanuel be ye ya opie was a good job submission from Kaleto and Aduro eti yan go the current situation so there esifate ekwan no so ane enam no just a Pragya situation was such a easy Pragya for the Sujina Kwan on Yadia omu free a Kwan just said the amount for a caro Obijo Bekabi okay Obijo Bekabi Obiso Bekabi why am I again? I years. 12 years na dem call because on nice speed or sending road time because we need drive emotion enti esro ma yema panifo na o manye afi na o monye Pragya ni dey ka dey jaya mo because o mu kum krofo pa o mu man krofo so dey disable enti yema panifo na nchi enkwa na dey mo akwa to mu checking underage for so checking underage for so ka ho because you say Pragya jaya kro ma ye nyina mo because e boa yen very very affordable nti no so ye okay I SekyereEastTv am say catch so be okay okay no come the back and say okay and plan chidodo apply bet 12 years mama we track me ba mama we kwa be fa so a ebesi akọ me we track me ba me we kwa be fa so a ebeti ma fa janse hono mo ebese mo ready ebe ko so e wo hono mo se we ya e ba yi me mama we kwa be fa so a track no ebeti car kese ebesi afa akọ ya pake e wo side ha o they said ya wa ye kumasika ejina ha kumasika ejira ha say ana ka kese no eba afe na Pragya fo no tutu afe na omu tutu ya ka kese na eba yi ya kumasika ejira ha lodu ka kese ana yi ni ti a eba no eti wa re sa situation we ke ba bia Pragya sisi afe na omu ko mo ti hwe wa re afe na omu nyina ko mo ti which is very bad right ama say won ti bi kura nko wa loke waka ba bia bi si afe na omu tutu afiri wono mo ano ma san dia be sisi wono mo no eti wa ore dance esi ahwe ba bi obi gira obi AC nipa ka ejira wono mo kumasika ene gira one road no
ɛfa sɛ kumasika gyina hɔ ɛna ɛfa sɛ kumawu kaa gyina hɔ no mo ana aka kwa ne mfimfini ana cars no akɛseɛ no nyinaa nam ana pragyafoɔ no nso ebi apake wɔn nkyɛn ha ɛna ebi apake wɔn nkyɛn ha indiscipline no ɛdɔɔso the indiscipline in the SekyereEast district is too much yɛsramo onimonyamfoɔ ɔsɛdeɛ anim adwuma a ɔbɔ papa adwuma no deɛ ɔyɛ na saa bia wɔ mesraw sɛ anamo bi a mutu afa hu bia manya nteɛ sɛ moatena ase ayɛ nhyehyɛeɛ a mobɛyi ɔma firi ɛnɛ kora ne anim sɛ nnɛ ɛbɛhyɛ aseɛ nnɛ ɛnso deɛ ɛkɔ so no deɛ ɛnyɛ ɛyɛ animguaseɛ wɔahwɛ sɛsi a ahwɛ traffic sɛsi a ahwɛ traffic kɛseɛ paa wɔahwɛ traffic kɛseɛ da bi yɛti ba bɛgya bɛyɛ report sɛ yɛa ne yɛkɔ saa na da bi yɛbɛyɛ anaasɛ mpanimfoɔ no tu ho anammɔn bi yɛbɛsrɛ sɛ mutu ho anammɔn ɛbɛboa yie paa because baabi a mokaa sɛ ɔmo mpake no ɛhɔ nom a na ɔmo apake ɛnɛ ɔmo da so bu anom a pragyafoɔ no nyina da so ɛyɛ adwuma ɛno nti yɛbɛsrɛ sɛ awo bi ebe kurom ese ya na akwakoye nsem bebree ese kuro no obiara bi na no ano kasa tie mpanifo wo kuro no batenya saa na tie ye nyina we se mmra ebetimi aye adwuma enne ana mo ka se mu yi pragyafoɔ ye free asei but up to now bepe bisa abre yi omo da so gugugu adom ahwe ba bi omo pake we eye kwan mo wa oh said ya no mo aye traffic asie pa asi asei anya traffic etwa enti da ben ye betima yi o mafua ma indiscipline akọ so e wa ase na to atimi atwa eya bibi a ahometi ye pa ura pragya na ha nyina no ha omo nyina da so dua no mo a omo eye adwuma e won pata ma se hwe ha se se do omo ye onko ba bia o twekeke afa nipa e o kuro mfimfini we do omo de pragya na ye won mfimfini say na traffic eti sawara edia na de beba re kwa mfimfini ha e ho no mu yi akeche o wa hwe ana double parking we do omo ye ho no mo che se ahomete ye besre mpanifo se momoden na momra emeboa na sa adewe etu ntimi ntwa obi kura betwam esi obi etwam penu obo SekyereEast Effiduase mpanifo sobo se omo na nhwe ema adwuma ntimi enkoso ba de nyina nso eka ho bi wa hwe kwan we ya ekwan ba akopɛ kumasika a onu free Kumawu ba abegyina kwan nkyɛn elodu eye Kumawu ka onu so free Kumasi ba abegyina sei sa lodu na ekwan no eye ba akopɛ enti mfimfiri no na eye adwuma ana wo ye no free ma ba bi a pragyafoɔ so abepa kere dey say ha ye no mo aye overcrowded we say traffic na asi ha no say traffic asi eye Ghana Commercial Bank ani mo no mo ba nyina no ni nyina because of because of Pragiano any ya ekoso eminent guy Oliver Trace eti ureka kese ba na just akoya dey na akoya dey a just eniema ekoso ase no say they did not plan the road settlement well. Effiduase seems to be very busy town. So right things must be done. Okay, you know so eminent guy Oliver Trace, you know our commenter also the Aboboyaa video commenter, but you say Pragya for na di vimfiri ni nyina boso. Ana we ka kese no ebe say ka na lock enti bi mpo. Pragya for na no. We are ready ekoso. Ready ekoso ha. Ready ekoso. Esukro we enye kure traffic a ewo mu no nya traffic to see how we anyina da na e traffic we ye free e Ghana Commercial Bank eba no ana traffic a dominate e wono me sa no ha SekyereEastTv fie sam nkwa unfollow page na follow na like page ba bia wo bia de ekoso bia no na onso watimi ate no share page no e de amaye enti ha traffic ne de menya so se etuo betimi atwa se see ahwe Hana traffic no abbayire so sa no we say traffic can come ana pragyafoɔ su gina other side o ma chi fani nyina boso ana ha nyina traffic eto amu sa ekope bitire ho we say we do obi ye nani mu say we so dan ni mu ana ka ba
Chese enyema ekoso no ahomete hehe. E ba bi obi gina Pragya gina hehe. E ba bi a Pragya egina. Ah, okay. Peter Kese was good. Ana Ofori Ghana Asante was Ofori Mama Yenka Wadiano I think there should be a permit from the assembly issued to whoever wants to drive this Pragya, and there should be an age limit, and it is true. The all cannot Ofori the all can esa Pragya esa this assembly no hwe na almost ama additional permit as lances no na ye hu say age awudi chi no ukra correct age and awudi chi asere be ya enya under age Kofi Amuako was a good job bro enti wo hwa ye say the Pragya for ye 50 years say and omo nyina na gugu you know center onu mo and omo je wodo ma boss ye amete sempa sabre wo hwa traffic asino enya traffic etwa tie fie ko nyina memo awe traffic ni bi say the traffic na si ewo Commercial Bank ni mu wono mo no enya traffic etwa eti I SekyereEastTv fie sam kwa o like page na wa follow page no e de amayen na wa hu se de kuro no mu esifate mu amwa ama no ne mu amwa Ghana eyin fa na wo hwe ye free obetimi do comment aba na kantra wo mu a wo hwe no odi ano so aba ya ka chem se 24/7 ye be so mo amma hu niema ekoso e wo empatam asei eti ora they say parking no we e post office ani mu ho no post office ani mu ho o ma sase so e parking post office ani mu ho etu ya store ya nim traffic as say ababa da say enam say baby a Pragya for no aparking nti ana ama traffic no aba hanu mo sa no etu ya etu wa awudi ekoso asay awudi ekoso say hanyina ya traffic na wa sa no traffic yekuma ina say ba say say we are baby a o ma jiro mu lodi afa na officers for the biaba say a omu dia kwaso aso ba so ba be say traffic dey to be cha and so say no say nya dia omu mugu afi akọ etu ya hanu nyina ya traffic afi omu say ya ba SekyereEastTv aba no afa na omu di mirika omu resa nyina nso enya dia enyene we o me ne kwa sabre na bi omu dia yi ya bi owu omu biem wa traffic baby a Pragya for itira the baby omu jira lodi higher Johnson main road Johnson we already across the main road Johnson the baby obi jira lodi o jira lodi Kumasi o station so ana Kumawu force jina other side ana aka kwan no mfimfini no kwan na eya adwuma we ni ade a ekoso enti se obi a bejira am direct wo bodi a bibia ntimi nya adwuma e wo ha no mu bie mo bibia ntimi nya adwuma bibia ntimi the place is too congested odwu ho want ase baby omu jina omu lodi eti Pragya we ni kwaso omu nyina kora ha ese ka kese bi twi for omu so a ebi asem kase e na beba amen pe ba bi na amen pe ba bi na se ne ora ka kase na ma se ya they say traffic ajamu ha se ne traffic to
It's a free bus see a correct. Where you Kumawu car we jina see a load. Kumawu car we jina a load. One ni jina ncha on ni a load you. Main road blue. And on no be jina main road ni fa and one no load. Eti amaka se free station o bani nyina ni kwase bani nyina no across traffic e wa say because car we jina say e load anso nye Kumawu station but o jina no mo e load car stu na to asuri nyina ye Kumawu car ba bi o mu jina o mu load no enso empanifo ahu o ma saadi we e koso e wo mpatam say until least mistake na traffic aba e wa say e be sre na nanom atrankonya e wa Asante Effiduase sramo sama mfa mo ho anyimu a mpatamu ade traffic no ntimi ntwa da because situation is very bad kaka see about na so mo ba ben pepe sa omontenche ade say dia sa mo how pa so ne say ya how ne say Effiduase we are Pragya driver ati Pragya for mo how ne say ya how ne say Effiduase say there Ford for ana Pragya for ne nyina fe enso ta ana ha station ye kwa ni nyina say ana sebium na bia mu jamu lodu no gina duro e kom any station e kom but just say you would want Kumawu Rural Bank as we run by announcement enya no kre me menti bisa me dabia me Pragya so menti bisa dan me wuso mo de ka be si ano mo ya announcement no anana wuni ha me hu bisa menti ana menti e say mu ha pa ne say je no mo nyama mo ma ba bi lodu na se say ye gina ha se a o mo ba se ya chu nti ama ya kura ye ble aduma na ye ne ye ble nti ya shrimp no fo no mo ye hu bibi ma ye na ya station aso nye ye nyina Ford phone nyina anya Pragya phone Ford phone nyina nyina pe gina kwam na mu some wa association Pragya for mu association anya bia mu ni mu mpadifo no adwetwe nkomo de afa de wo ka ne na yu association ni de hada anya papa bia ye ene o ka no kura wo nye hada nya papa bia hada ni te se bia Pragya fo mu peni ni bi wa ha ti asale ade empe bia na say mu hwa amu aba bia mu gina amu ye adwuma ne enye na nso ye ni ba bia e be gina alodu ya ni se ba bia ja enye nso ye ni ba bia wa Effiduase a ti je se kwa ho se ya ti dia na wo ka tra mpanifo mo ma si no sabro mu munye bimbo ya na Effiduase okro kese pa na yes ni nye nti munye bimbo ya na ntimi yan san kwaya no ya se o pa to mu yibu dia ba bi on ma mo be ko mu ya ba bi mo be ko mo se ko sa mo be ko ya be ko pa to mu ma ya ba bi okay mpanifo amure Pragya fo no ene ani bi agete enkomo no ono so ede atuja se ya assembly na anya ba bi papa emfa ma wo nto mo so de sobo ebo assembly no na sa assembly ni nya ba papa emfa ma mo a na ba bia mu gina no so enya na betimi di nkwansi aba na dia yi ene o mo ka fo mo so nya wo mo a na o mo de ba papa no mu nya emfa ma wo mo enti ana ama we nyina ekoso no eti se we are traffic no ewo hase pa enam Pragya for be bia se o mu lodo so mu na age Effiduase aboso so mu na age Effiduase aboso ti we Effiduase ya eko nyina no e ye o mu afa comment ne bra wage nkan ni ade ama o ye ma me George na obin e wo UK ye ma me George na obin wo UK ono nso e de ne comment aba was exactly my dear ya mama George na obin e wo UK mama o message no aba Nyankopon so nsiram wo share video na wo do comment aba no follow page no like page no so we traffic no jam na jam a say say traffic congestion no e koso ye pa re bi obi gina ono so e dan ne wo a say enya ade da from kra na traffic here yenim ekwa betimi di afaso yenim kwa betimi adi afaso say ebe meto atibi atwa tu ya say nyina traffic no nko ano ana age aboso because Pragya for no alodu apaki wo ha enti nchemu nyina no Pragya for no ha ba kwa be jare ore bani ma wa really check red ya omo nyina gina
I really say red. Traffic, I traffic to okay. Now me read the messages in the Bright Ofori a Champon. Watch you live from Accra Circle. Mo share one Kramantam Circle near church amu. Enti Effiduase in the current state, you know, I don't know. As I said, Pragya the menya sure say Mrana Assembly ni say no. Ebetimi aya adwuma ana eya adwuma. Enti asere ba bi obi gira ye orikuzongo hene. Na ni bra bra pa orikuzongo. Na ada na mo pese mo free ase. I don't know. My station, the Befia. Oh, my station, Befia. I didn't know. I'm going here. Until I said, now, I'm going to make out. Mujiska, I want you, Mujiska. Mumucha, Bibi. I chat out. Mucha, I chat it once. Take it TV for evidence sake. Okay, no. A year Omuchani Lorry Park take it. SekyereEastTv made a trouble for evidence. Omu take it. Omu Omuchani Debiano Lorry Park take it. Lorry Park take it. Also one Ghana city. Where your Pragya for no take it Omucha. And the mom for evidence sake it na mede atosoro. Eti jewadi amotra say no. Omuju musika dabia one Ghana city. Na take it Omucha mom na even omunko chiro omunko lodu. Eti na ya no mejira ombe lodu ti ebusa say take it na ye twa edema wo mu no. Once I do about 2 minutes, I say no more tenancy. No more yes, say yes, say I would do no more my Pragya for no. Aji, just a Effiduase boss, we traffic as here, Paka can see about. Baby, a big load, I need a traffic. A higher SekyereEast district capital. Asante Effiduasi SekyereEastTv. If you answer Kwama, who's a CEO, Kuwa Michael Westi for SekyereEastTv. Video so, also share live. You know, then you go so ahead in the Bright of your champion the message about Bright. Okay, the message you again kinda amamu. It's you are Pragya for no. They say, I'm so much take it to one Ghana city. No, take it to a muchano, so I'm take it, you know. I'm baby, and to almost free hand every action at this and penny for baby and the Amawomo. It's who has a say no. I'm a madrasa, I'm back to Corona boss to free at Pragyan, Higher Junction, T Junction, roadway, I tell you, Color Station, roadway, echo Asukore, and a roadway, echo Kumawu, and a roadway, echo Kumase, and T Junction. And a Pragya traffic, as I say, Aswa, I say, and your traffic because one road to Fano, on the one down the lorry station. Omulodu, Honomo. Okay. Chako Salasan. Okay, watching you live from Kablenjen. Okay. We all need to put food on table for our family members. You said them take it without providing them parking place. Okay, they also can also so I don't know said no can say Obia yes or the aduane ebesi table so now what to take it a man one Ghana city also mpe baby obe parking na ene de ade ene omonye no mo de tua take it no eka enti enu nti no mo so decide nti traffic de de ene se gira mu ha no a che se enya ade a ene no mo ka se omuyi wo mo free a edo makọ eye Kumawu Rural Bank enche wono mo enso up to now me ne wo kasa yi bibia sa 80 NCA where ye di fiensam SekyereEastTv fiensam nko a makato say you are most authentic and informative online TV was SekyereEast in Patam so also open samatie was SekyereEast padia na ufiri Patam ana wa manone uni ana hu de ekoso a me patcho like page ne follow now they share efama yen na ye nim say enche bia onmonyamfo osai adia side we woni nimpadifo tu hu anamon a enche bia obehuni say
eto ebetwa mi say ye DC ohwe ana afa so assembly members dodo na so ehwe so so we ya tag assembly members ni bi ema me tag omu bi ema me tag assembly padifo ni bi ema me said ye kosoro ana SekyereEastTv ene ya ba be hwe no enti wo emu a say hanyina traffic they say afa na GP2 for ni bi ababe jira say ya always obetima direct traffic no eti ye betima ye say da bi o ye betima jira ye say da bi etu ya traffic no solu na solu e wa say ya chese ebehia say ye betimi aye hu bi SekyereEastTv efie sam kwan company for say ya amu so eboa enke betima ya yi especially a police for no kom so betimi aboa George na Boatima Addison Kwabena good job have a great day. Be safe over there. Okay. Be safe out there. Okay. But for your example, we are all youth of Effiduase, but because of no job in that area, we need to travel to Accra. Okay. I don't see more attitude to Kwana Juma. Any Komobi's reason, I don't know. But a Juma Nikromano and Makwan said, but to them, Rasha and Seb. Why are you pay and no dear no cra as a catcher war because baby a Pragya for your Pakia. Now baby a cast river traffic in the Aquan and of course regional animals are a two comments that I can kinda the amount like page in the follow pages or traffic I see. I say no a Kumawu road in the traffic at one. SekyereEastTv fear some like page no na e follow page no e fa emayen ena no pay na ye hwe SekyereEast ene ne mpatam enema ekoso e wo hono ana SekyereEastTv ye ma mo ahuni nyina no ene yabakrom a ye hwe we the most authentic, informative and reliable online TV station yes SekyereEastTv what ya na what ya sam ye de ye be so 24/7 and you like page na no a share page na mayen na afoforo so amudi ekoso anti traffic ne de until say be Pragya for na free kwa no ne de traffic ne de enya de e be free aseye because omu nyina jirejina kwa no e no omu nyina elodu etu ya se padi bi ba kwa wonya kwa enko ba bia Nicholas okay, I just came. So please, what is happening here? The Asante said Nicholas Omania Champion. We baby a joy a T Junction. What the district capital of SekyereEast. Yes, Asante Effiduasi. Na sa junction we so no that traffic e wa say 84 years Pragya for the cause traffic no. Enti omu yi Pragya for the free animal ene day. Amu makwan wo mu nyina no mdo bo ko Effiduase bia bi friend Kumawu Rural Bank nche oye Kutia. Enti SekyereEastTv be hwe se san sama mo kan beti ba ya adwuma anase anya adwuma ye ba yesi be situation no afa kwada ya west Pragya for na anko omda so gejina kwan no ho omu ye adwuma ama sabro be ma traffic e wa no mo anya traffic etwa enti Pragya ene emra e wo Ghana ase ne de e kamia ye se eye adwuma biem enti ama traffic abakuro no no ene na SekyereEastTv e ba e be hwe ye eti busana no Miss o say good morning to everyone. Miss good morning ya chiao ono so sports analyst or SekyereEastTv if you ensam nko a ya de SekyereEast ni mpatam nko a na ya gro ya koso bia no ya mama tebra ko awuni ha recommend ma wunua bi a oni Effiduase ni mpatam a ono so free ha say o pe won somebody a o SekyereEastTv etu follow no ase no like e dia amaye eti sabre no mu nyina jejira omu no di Pragya no jira se ya omu di su elodi chese enye kuma eti ebisa se transport union ahodo na e wo kroma se no concern for why GP2 for why enti omu ntimi enka mom na ehihye bi oba ya no mo hye hye no betimi aye adwuma na enti yere
ni ani nipa ni bi nso atwetwe nkomo se de di kan ni bi atwetwe nkomo no e fast tebia ne ho no nana ama say you have to do something about it. It's too many. I no kre. I know the doors ye pa ba bia nso no magina no mu lodu. Omo mfa we ho. Efi ya say traffic. Ewo asenya traffic to Alhaji Audu Abdul. Okay. Mutalib, or say kudos SekyereEastTv. You are doing a wonderful job for SekyereEast and its environment. Anyway, my own concern has to do with our so-called leaders who don't care about our welfare of our district. Okay, yate, do I be obedient on a taxi driver? I don't just obi o. Now across traffic, now Pragya for no. So we need to change our attitude as Ghanaians. And you be beyond sometimes we will blame the leadership, but as Ghanaians we need to change our attitude. Yen yan mo tia brochire betima ka kire sa brochire ba bia yen nyina no untimi nyina ho ba bia brochire nyina no untimi nyina ho e wo police ni bia nyina kwam enso mra aya adwuma because obia nim left and right esuwe mu no obi nim se ba bia mi gira load nye enso be gira no mo alodu which is very bad we be gira ho hwe no alodu e kwa so kwa bo no traffic asiso dada no agira na olodu our traffic wa traffic to say traffic asan aswa wa say no anya traffic to nto obi ba kura car no ntimi nko ebi entimi ema a che say ha dwini ye pa yare say eto ebetimi atwa enti ba say ya ne de omunti obi a case obi anti obi a case wa say ya che say SekyereEastTv fie semunko a edura bia we ya said ya omaji ase aboso no ahmeti ye ba che say hanu nyina no dia ha bla be so ka bibia ha de omdo mo ye adwuma se je na ekoso abai say pass awon lo do na mo sisi ani awon ka so mo kwa do ma metwe na mo sisi awon mo wa sisi ya mama metwe some fun sa no mudi wa o pa mo so mo free ha mo sisi so mo nko no mo di matem awon ka so mo ye sa o mo sisi mo sisi ya ma metwe Pragya for na ka sa akire e che mo drivers oh ya ka so na mo bebe so mo na mo ni mo ji get from California na kasa na mo ka da akire mo no ka so mo sisi ya ntwe sala no mo ka ya akire yeah, mo ta no mo nya ntoko ha na Pragya for no ene pa oh okay said you be mo so Canada for bi kan no ti ya we se betin driver for bi atwen ko ma kwa Pragya for ndo mo nam so wa se ye we se beti banya driver for bi ni enu omo atwetwe enkomo a ye